दाख्लै 2023 नि हास्ते गोनाङै जोंनि त्रिपुरा हास्तेनि जत' लोगोरकनो वर्षा मुतायनि अनगायै हायकाबा दुर्गा पूजानि फेस्टिवलनि अनगायै अनि साफांनि अनगायै ते जोंनि बदलनि अनगायै ते हास्तेनि जोंनि कैबिनेट मिनिस्टार अनगायै आं जत' हास्तेनि लोगोरकनो फैलावा खुलुमनायाफोरो दुर्गा पूजा अबस्थिनि त्रिपुरायाव बलेके मोस्ट इम्पोर्टेंट जत' दफानि बर'रकनो दुर्गा पूजा फेस्टिवल सेलिब्रेट खालायो दाख्लै बाहायनो दिनैनि सिमि सारिकनि जरानि सिमि जत' त्रिपुरा हास्तेव सिनि इन जनरल एरिया इन एडीसी एरिया जरा हिंदुनि बिसिंगा दंनाय रावखौ वानसा त्रिपुरा सांथों आपनो बेस खालायै बर्षरा बेलायखे कतर फेस्टिवल सेलिब्रेट खालायजागौ बनरगै आं हास्तेनि जत' लोगोरकनि थानिगो खा गाहाम याफारो ते खुलुमा याफारो दाख्लै जत'नि साक मांगो ते जत'नि नुखुंगो हमारी खालायदों ते किसा कोयमुं गांकाय विशेष खालायै सिनि जरा यंग जेनेरेशन फेस्टिवल फायो थांगो प्रत्येक बछरा फेस्टिवल सेलिब्रेशन खालायजागौ किन्तु जों सिनि तमाहिन फेस्टिवल न बेस खालायै जों ओवर जुदि एन्जॉय खायनानै थां गांगांकाय सिनि बिसिंगो जों प्रिभियासनि जरावो लाइट थांजाकनि जरावो गोबां मा इंसिडेंट जों त्रिपुरायाव नुखा अब कोनो एक समय लांमा जमानि नुगो कोनो एक समय एकटा अनवांटेड इंसिडेंट होगो जों नुगो विशेष खालायै सिनि बर'नि बिसिंगो सिनि त्रिपुरा सबसनि बिसिंगो ताबुक जों अपनो सानानै थां गांगांकाय फेस्टिवल जत'नि बागैनो जत' एन्जॉय खालायो एन्जॉय खालायनानैबो नांगौ गभर्नमेंट हईते प्राय लंग डेज नि बागै हॉलिडे बो जागो अपनो जों तंथंनानै थांलाय थानिबो एन्जॉय खायनानै थांतनिबो सेलिब्रेट खायनानै थांतनिबो जाते केबुनि लांमा ताक माथो जाते केबुनि नुखुंनि बरफ जरा पेरेंट्स दंनाय रावबोनि बुमा बुफा जाते दुखु तांथों बसानि लांमा कमा थानिबो बसानि एन्जॉय खायनानै थांतनिबो बसानि फेस्टिवल बेरायनानै थांतनिबो उद्रे कोर एक्टिविटीज नि बिसिंगै ते कैसा कांकाय जों पेरेंट्स ना तुई जेकोनो फेस्टिवल जेकोनो क्लब जेकोनो तमाहिन मंदिर बा जेकोनो असमुदाय पालायमा जागाबा थांलाय थानिबो जों विशेष खालायै सिनि पेरेंट्स रखना जों लगे तुई सिनि जरा यंग जेनेरेशन दंनाय जलांथों बुरैयंथों जों पेरेंट्स ना लगे तुई थांनानै नांगौ बा जेसे हरपुथुकै जों पत्रिकर प्रोग्राम नायलायनानै थांतनिबो जों पेरेंट्स ना लगे तुई खांकांकाय निजिनि सेफ गार्ड अंगो अदरवाइज आंनि फ्रेंड ना डिपेंड खालाय आं नंनि अंकरि थांका आंनि फ्रेंड आना बसु जराते लगे रि तंनाय होल प्रोग्राम पायासा हायकाय बो आना तमाहिन आदा मादा खायतलां थांगे गुबुन जागा आनो याकरि कलांनो हायकाबा हतुस हरमन यागलके आनो द याकरि बियां थांपायनो अब श्योर करे कॉन्फिडेंस करे आवनि बागै पेरेंट्स ना लगे तुई जतनो पेरेंट्स नि लगे थांदि पेरेंट्स ना लगे तुई प्रोग्राम फेस्टिवल एन्जॉय खायदि ते कैसे सिनि यूथ यंग जेनेरेशन बुरैयं थं सलांथों जों ते कैसे ड्रग्स अपनलाय जों जाख्लायबोना एवॉइड मा खालायनाय आं फेस्टिवल एवरी ईयर आं सेलिब्रेट खालायो एन्जॉय खालायो फेस्टिवल मानेबो तंथगो किन्तु आं जदि अ फेस्टिवल नि जरावना आनि लाइफ जदि डिस्ट्रॉय होमै थांगांगांकाय आनि लांमा जदि कमाई थांगांगांकाय आं नेक्स्ट फेस्टिवल आं बाहायके पार्टिसिपेट खायना बाहायके एन्जॉय खायनैबा अबनि बागै अ फेस्टिवल नि जराव बाहायना जों सिनि यंग जेनेरेशन द जिनि ड्रग्स जरा तमाहिन यूज खायनानै बागै बा खायतनाय रा बा कताल खायनानै बागै गोबां ग्रुप विजन दग जानि जा फ्रेंड सर्कल नि बिसिङाव तंमै मानो आव बाहायना आं जतनि थानिबा रिक्वेस्ट खालायो गार्जियन नि थानिबा क्लब सोसाइटी नि थानिबा ते जरा खाय तनाय रनि थानिबा अमना प्लीज एवॉइड खायदि अमना प्लीज या करदि सिनि लांमा अनेक जों बसगांगा आगंनानै नांगौ
jani ja sarai khonai rok jara drugs use khai tonai rok police norok yakati karam norok ni live on norok onek kisu khlai manai onek kisu buskanga agoi manai society ni bagai samung tangi manai buma bufa ni dream na success khlai manai buma bufa ni parents tonai rok mama depend khlai tongai ka asai tong kaisa dream tongo busano ko kam position at langai kaisa society ni তোমার হিন কাইসা বড় মানানি বাগৈ বা সোসাইটি ni thino kaham jana bagai jatani buma bukhano abono তোমার হিন asoi tongo abono jate chini buma bukhani dream স্বপ্ন একেবারে ইমান abono jate ta baithong ang khoboknai jara festival request khayo festival no jong jota celebrate khainai jota enjoy khainai jota palainai epono jani ja life security ni bagai jani ja self responsibility toina protection nai jatlaye parents na lage tuye jotona enjoy khlaitong amono ang hasteni joto loko rokna ang kobogo karon tabo puja ni festival durga puja pai thangkai sini hajagri festival pai tongo hajagri festival pai thangkai sini amo tuma hin kali puja pai thangkati bibinno festival pai tongo abo sini november october ni last thekeba november december january abo continue fry 3 month gangkai continue sini festival mang tikra hawa abni bagai nijini life na kaisa limit nargoi enjoy khaidi nijini life na secure nargoi enjoy khaidi nijini life na safety nargoi enjoy khaidi parents na always lage tidi parents na kono dina kono tama hin festival ni jarawa jodi parents na jodi yakar kan gangkai nijini life nijini langma nijini tama hin kaisa jibon abo khub hamia abni bagai जों always sini parents na जों safeguard duoi sini buma bufa hanjanai rokbo festival faigana haine bosana yakari tar hobai jari karon khoroksa incident ongmabai pura society abo kaisa ne tama hin and situation kaisa bad environment create ngoi thango aboni bagai ekjoni bagai pura whole society kaisa responsibility nanane abo guardian rok bahaina jani jabu sabutoina jan jabu sano protection dinani bagai putu loge tinani bagai jate kono karone unmature charai rakna jate buma bufa sara jate festival logo tar hodi abuna amno ni thani pabogo karon previous ni sini activities previous ni record rakna chungnu khangka belai lasima sungsa kirima sungsa wanama sungsa abun bagai this time this year ni festival abo jotani bagai kahamung tung jotani nukungono santi mungtung jotani nukungono hamari paitong jotano tongthangmani bising tiklaye peacefully peace environment no tui jeng arasini state jeng in general area in ADC area jeng jota area no kaisa sini tamahin previous ni jorana jeng compare khlai kangkai abon se double jeng kaisa of year jeng kaisa so tamahin peace khlai jeng jate festival no celebration khlai manane bagai ang jotani thaniwa hastini ongai tamahin se cabinet minister ongai hekaba rajya sarkar ni ongai state government ongai ang jotani thaniwa humble request khlai teyani of angorno mataka jotani nukunga taklai ni jarawa asamataya jata khajani bising khlai hamari khaito